Kondisi fibro gijing tip nam ta kubor laj kam sipai te gitu ke bakwa ban apply nam ta kini kam sipai ke balaj te sampai ke betul hoduk ke bakut ngan sabatai detail gidon kam habede ber kini pus te wat nam komen hapadeng te sampai ke betul bakut ngan sabatai lot ki detail barok bede bekene te kita tal pus barok gidon kema sejar sanspa ar pendru tali te gidon lagi jong pus te gidon ki ba fila ban apply ber gidon ki ba fimla ban apply te kita talpus brok mengalabatai gidon sejar sanspa ar pendrutali te phaban apply online deh link ba website rectt.bsf.gov.in te ka link ru ngasapu apo description kan mau ka last date kan deh hadu pra tarik jong mana Julai ka last date jong apply gare pra tarik jong mana Julai las dang duk nai tarik Jun arjar arpsau ka last date bede kan deh pra tarik Julai arjar arpsau te namdon por his artayo te la dapiko apan apply sa apply no te kini ki post kidon lagi jong sekan mau detail advertisement for direct recruitment of assistant sub inspector stenographer / combatant stenographer habang stenographer hangne mudba phiap nang ya ka short hand typing short hand test ne short hand typing namar ba kandon kata ka skill test la phimnang ya kane mudba phinum la ban apply mud la apply ru phin sadu no te na nam apply da phimnang kini gibun ki ba stenographer te tibha te la phimnang mudba na apply kane te kadon sakawi pat Head Constable, Ministerial and Combatant Ministerial in Central Armed Police Force. Kane bade habang Central Armed Police Force mudba combine yang ki force BSF, CRPF, CISF kumtatarter sasantali ki force haju combine lang se phia bade te hakane bade phiapnang pare ka typing skill nomor balai mar nda pladap ka jingmare nda pladap ka exam kandan sata ka skill test mudba phiapnang ban type bade hadu live sun words per minute phiapanang Jala phimnang ban yu te phiaban pennang ya kata amdan kam komputer certificate dari pidon kam pada ya ka taka jingna jong phi ba phiaban taj live sun words per minute te gidon ro kumtu kumju hi ka warrant officer and havaldar in Assam Rifle Examination 2024 te sekan mawa te post bro gidon sejar sanspa ar pendru tali bro ka last date kan dai 3 Julai 2008 te gidon kam habede berkane sabag in kamenge kasnem ka age nam ta kane ka dei kharphra hadu ar sansnem plus sansnem ka age relaxation te kan long bai kharphra hadu life hosnem te ka last date ka ban shim ya ka age ka dei hadu shitrik jong manai agos arjar saw mama hadu agos arjar saw te mudada phi la tam ya ka tu ya ka life hosnem hau agos arjar saw mud phim yo shu da pinang dei hapo te pinang yo shitrik agos arjar saw Teka kelas pada kedai kelas 12. Mama baru kedai kelas 12 tang balapas kin accept 10 plus 2 fill pas vio kan apply. Dan kahaj kedai kan gibun mau kelis kahaj kedai shispa ndrupu ar point san centimeter nam ta kishenrang kane ladap kenya ka relaxation no. Ladap kenya ka relaxation nam ta siltrai kedai shispa ndrupu ar point san centimeter nam ta kan thei kedai shispa san pho centimeter nam tai kan thei te sa thau yo nam yo ta pasan pos bitar kan thei kata adap khenya ka relaxation mama adap ong relaxation te kan don gajing mare ka bolong khandus pa meter nam tai shinrang thya panda po 2 minute live per second panam tai kan thei long pras pa meter apo 100 minute 100 second te ki jakaban mare igineru kidon kisentara Shillong kidon artli kawai po BSF umpling kawai po Assam Rifle Shillong to Shillong te kalam de halat kori ne hang to hajan ni kadon kawai tekin ki artlik sentar gidon ban lek mare te wan nam slide kata jing lek mare ada ko aban apply fila aban apply online yang baga website rectt.bsf.gov.in te ka kata ka scheme of examination nam takane ka scheme of selection mongo kinya chwa ke te ka baning kong kandon chwa kata ka jing mare bar ka jing thau ya ka haj te ndala da kata ka jing mare bar ka jing thau ya ka haj kawan sakab ar kata ka examination CBT computer based test kemau kini le computer based test kan wan kata baar kabalai kadai kata ka skill test kemongal ada ki dei stenographer phiaban le kata ka short hand typing te lada ki dei ki wi ka head constable phiaban le ka typing skill kemodba phiaban de kata ka live sun words per minute hagashi minute phiaban de pantai live sun teli kintin phiaban cross ya kata te lada phia pas ya kata kemodba phila poi bisa ka document verification phila poi ka medical but remedical examination Habe de bagi dokumen setelah TV phaban kumba fi submit online kumtahi kelas 10 mark sheet admit card kelas 12 mark sheet admit card kita hi shield tribe kita gibron kami epic
klene adhar la pidon kita kedur haban mendon kam tes dapat bah admit card kipan arteli ne lighteli ne sauteli ne color ne black sapet bah ham admit card so di tilot baro nda play admit card ban let mare te ki nomba vacan post kebade la kajong pada hewan tip kidon kan uteli te nakamta ka assistant sub inspector kebade jong stenographer kilapan i la kajong kan tebe chendang la kajong don badai leng huju te haka BSF kadon kumba khat new teli e ki post te ba kan tebe chendang haju lang URR teli WSR teli SCR teli ST khadwe teli khambun ST hi khadwe teli te finang yo an rung ha ka ST la dak nang ya stenographer te haka CRPF ro male and female kane kadon kumba R4 teli post prateli UR R teli WS ndo teli OBC lai teli SC ba R teli ST R4 teli then saka ITBP kene bde la kajong kila don post male but female la kajong te shwa gi male khat khandai san khat sao nriu sao san katul ap khen total ra can take a lai UR way WS ROBC ka way SC ka way ST khamdunai kan thei te baro gilong san phundru tali post nam ta ge ni SI CISF live new UR pra AWS sa new OBC R khandai SC khatsan ST inde junction rang yin thei de nriu UR ka way AWS ROBC ka way SC ST mdon post kan thei baro gilong chispa sa phundru tali te nam ta SSB bede ne combine lo ka thei rang R tali UR ka way OBC tang tai don tang kitai R kategori te light tali post te kabari ke head constable kane ka ba fin yo bhabaro kan mau pass class 12 kane ba yo bhabaro tuma phab dan habnang ya typing skill ki BSF ki don lies pa artali sapai hing tu nganam ongshu lies pa artali post te ba phila ban yo ka de ka UR bat ka ST kan mau mo ki ba shim ya ka age relaxation bat ki ba ka had jong ki kalong kom general nomor kendrung ka UR kategori ada pijrong bat ka snem padang red kendrung ka UR kategori ada kamlong ta kendrung me ka ST kategori BSF kalon lies pa art ki post CRPF kalon aspa prapo art li post ITBP berkanthe chendrang kalong chispa andru fly post CISF berkanthe chendrang kalong south pa khnai andru li post SSB berkanthe chendrang kalong san Assam Rifle berkanthe chendrang kalong live san li post sampai hiang tu UR bat ke ST mar ko phila ban yo ka de betang UR bat ST kategori tela da phiko ban apply kan mau phian apply online nang ba website rec.bsf.gov.in tekan mau ya kabai registration nam tagi SCST ki nam shimre kalong free mau exempted tega age yang ada batai ki jon kam yode bagane te sa le gobran kam kan mau ka shwa ka jimare kan sedon saka exam kan sedon saka skill test pat kan sedon saka document verification te ki sentar ki don shillong load baro artali philaban yo shillong nadu ka jingmare hadu ka exam ru philap ye menjop ya shillong te wanam slide kata la phiko ban apply persyang ban apply kan mau le no kloi select poko website kum ngalaong da phila le kala mi bi kum tuhi kala don pa apply here so klik ang tu pandap jun kam po pandam te la da phila ban le hi na po mobile ru phila ban le hi la phimla da phable be shapo cyber pha eki bakin pen le ya kabron kam te ngathrai tang gine hi ngala da batai shai e jun kam wede kine dalam don kam ada hibab pat syai te sa shu comment ngan sampai kita ke comment ke jong pi dengan sa jubab nam ta kita ke comment sebagai comment etang ini jumpa tip flash one